تاریکی زندانان و نه درابین هسینین گرتیگاهن دکارن قیرین آزادی یا گرتین آزادی بربند بکن. دنگی برخودانی دنگی آزادیه. جرادیا دنگی گل برنامه دنگی برخودانی دم باشکودارین هجا. در کینه برنامه ما ایرو دم جار ایرو هنه سروکا ترانسفورمر اوروپا ده بربارا ستینر دیار کرکو جبو تفریبون هفدیتین آشتیه و سرکفتن آشتی آزادی و آزادی ریبراپو شرطه و گود کو دگل کو اوجلان هیجی دبن تجرید ده ما امی چاوا قالا آشتیه بکن. مجال دویمین مجلس جنان پارتیا و کفی و دموکراسی گلان دم پارتی تکلداری به پیکرین لدیجی گرتین جن لپیشا گرتیگاه سنجانه داخویانی یکتان. مجال سیامین جی بریار دادگاه دستورا بینگهین آیامه لسر روزنامه‌وانین کود درباره وان ده دوز هاتبو گرتن بریار دا. درباره جوین یکمین کمیسیون مجلس ترک و باندورا وی لسر روشا زندانان وی هفسروکی متوحد فده بریز کرم جمپولاد تبلی برنامه یامه ببه. لگوری راپورا سال 2024 کمیسیونا گرتیگاهان ایهاده یا ناوندی لگرتیگاهان هری کم 26,632 بن پیکرین مفان هاتن تثبیت کرن و قید کرن. هفسروکا کجده لیل گوونجی دنافده لدوازده جنن گرتیره جبر پروتستویا کمپله نافنتوایی یا پازده سبات پیک هاتی یا لدیجیری براپو پیک هاتیه جزای دیسپلینی لگرتی جن هاتیه برین. علی احسان آگل کل دیجی پیک آنینن گرتیگهان به تایبتی گرتیگهن تیپین بیره 149 دگروا برچیبونه ده بو هات بردان. علی احسان گل اکول دیجی به پیکانینن کو لگرتیگه بیره تیپا بیره پیکتین 149 ده گروا برچیبونه ده بو هات بردان دیار کرکو روشا سرکان اوغر ببرن سرکان اونور یلماز اکو بداخوازا سوق کرنا هفره خواه جبو گرتیگه هندن 268 روش دگراوا برچیبونه ده گران روشاویه تندرستی گران بویه. هر وها دمجارین مده انسیاتیفا جنان پیدیویا من با آشتیه هیه گلیجان تارکان دیار کرکو دیویابو د کمیسیونا لمجلسه ده دنابرا جن و میران ده وکهوی هبویا و 5 پیشنیار ج کمیسیونی را کرد. جوارگه آزاد گهدارا ما بریتان فراشین آوارش نامه یکی جبو باوی خواه عیسا ای بی نامه یکی نویسندیه و یک جبو برنامه نویسندیه و خواستی نامه یکی جبو باوی خواه کل گرتیگه غدری تیپا سید مینه اودایا او قاوشا آحفده نامه یک شاندی خواستی هم نخوینن و جیره دیرک جیره بشینن امی جید نوا هرکینه برنامه خود نامه یاوی بخوینن یا کش برنامه رشاندیه برنامه دنگی برخودانی دست پیدا کرد. سروکا ترانسفورم اوروپای بربارستینر دیار کرکو جبو تبلیبون هویتین آشتیه و سرکفتن آشتیه آزادی ریبراپو شرط و گود کو دگل کو اوجلان هیجی دبن تجرید دایه ما امی چاوا قالا آشتیه بکن برفرهیا وی دوسیه مهیه.
سروکا وقفه پرورده پارتیا چپگرا اروپای ترانسفورم اروپای و اندام پارتیا کمونیست آوستریای سیاستمدار باغباغ شتاینا بریارا پککیا بداوی کرنا تیکوشینا چکداری و پینگاوا چک شوتاندنیا سمبولیک وک پینگاوا که دیروکی ویرک پیناسه کر و دست نشان کر کجبو آشتیا ماینده دوی آزادیا فیزیکی بر آپو ور دابین کرن و ترکیه زختین خوین لسرگل کرد بداوی بکه باغباغ شتاینا دوام خفتنا خود اویک آنی زمان بریارا پککیا بداوی کرنا تیکوشینا چکداری و پینگاوا چک شوتاندنیا سمبولیک د سردما کول سرانسری جهان شر بردوام دکن و لروجلاتان نابین خوین تیر جاندن ده جبو بداوی کرنا تندیه پینگاوا که دیروکی اویرگه اپی واجو نبش بو گلن کرد و ترک میناکه که جشر و پفچونین دولتا ترک این به کردان را ویدتره باغباغشتاینا پشرا آنی زمان کو گلکی گرینگه کو دولتا ترک دوی پی واجوی دل پارلمنتوی کمیسیونکی آوا بکه و پاریزبندیا مذاکروانان دابین بکه گرتین سیاسی برده و بتایبتی جی آزادیا فیزیکی بر آپو دابین بکه باغباغشتاینا دست نشان کرد کو او پشگریه ده کامپانیا از دخوازم به عبدالله اوجلان را هفدیتنه بکم لیبل پشگری داین تنه تیرناکه و دوی تجریده لسر بر آپو ور راکرن ور بردان باغباغشتاینا د دوام آخافتنا خود گوت اوجلان ده هفدیتنن آشتیه ده مذاکروان سرکیه باغباغشتاینا پشر دیار کرد که دوی دولتا ترک زختال سرگل کرد و آستانگین دقادین سیاسی زمان چاپمنی و چاندی ده بداوی بگه باغباغشتاینا آنی زمان کو پیواجویا آشتی دناوا جواکا نابنتوی ده راستی علاقه و پشتوانیه که مازنتی و دیار کرد که اپ پیواجو بریان نها بسر نکتیه لیبلی او هیویدارن که وی جاری سر بکوه و دست نشان کرد که آشتیه که بیچک دموکراتیک و داویل تندیه هاتیه حوجیه باغباغشتاینا آنی زمان که دوی پیواجویا آشتیه دنابرا سازیان ده تنه نمینه و گوت وکه هیئت الاسطنبول جیانی زمان دویل کولانان و دناو همو بشین جواک ده وره پجراندن جبو آشتیه دوی با آوائی که راست راست به جواک را تیکلی وره دانین و آشتی به هفره وره آوا کرن باغباغشتاینا پرسا لگل که اوجلان هیجی دبن تجریده ده ما امی چاوا قالا آشتیه بکن کر و آنی زمان کشبو بداوی کرنا تجریده 26 سالان آلسر ریبر آپو و تبلیبونا جهلیتنین آشتیه را داخواز نابنتوی هاتنه بلند کرن باغباغشتاینا گوت کو آزادیا ریبر آپو نه تنه جبوی ده همان دمیده جبو آزادیا جواکی جی گله گرینگه و دیار کرد کو جبو سرکفتنا وی پیواجوی تبلیبونا ریبر آپو شرطه باغباغشتاینا ده دوام آخافتنا خود دیار کرد کو جبو کو دولتا ترک با آوائی کی راست پیواجویا آشتی بریوه ببه دوی جواکا نابنتوی زخته لیبکه و دوی کریمینالیزه کرنا تفگرا آزادیا کردان وره بداوی کرن و دوی لیکیتیا اوروپایی دولتین یک بوین امریکایی و ولاتین دن قد خیال سرپککی ور راکرن هر وها آنی زمان گوشبروان سدمان دوی کسین به هنجتا پککی هاتنه گرتن ورن بردان باغباغشتاینا گوت کو اروپا جبو هفدیتنین آشتی زمینه که بی طرفه و دست نشان کرد کو بریان نهاجی لجهن بی طرف و تامینات آلیین سیمین چاره سرین تیکلداری آشتی حیسانتر هاتنه پیدا کرن باغباغشتاینا داویا آخافتنا خوده اویک آنی زمان اپی واجو تنگل کرد و ترکیه علاقدار ناگه بگلیم بندسین لترکیه و کردستان را سینوردار نینه افهم روجلاتا ناوین و پیواجوین آشتین گردونی ین کو دوی برین دموکراتیک آشتیه پیک بینن علاقه دار دکه مجلس جنانا پارتیا و کوی و دموکراسی گلان دم پارتی تکیلداری بین پیکرین نلدیجی گرتیین جن لپیشا گرتیگا سنجانی داخویانی دا بردف که مجلس جنان حالیده ترک اغلویه داخویانی دا خوی حالیده ترک اغلویه دیار کرکو جی دموکرات بونی ده دی بداوی بونا بین پیکرین مافی مروفان این لگرتیگان پیک وره بردفکا مجلس جنان آدم پارتی حالیدا ترکوغلو دیار کر کو ریا آشتیه جگرتیگاه درباست به او خست کو لجنین اداری و چابداری بین راکرن و گرتی بین بردان مجلس جنان آ پارتیا و کوی دموکراسی گلان دم پارتی لپیشیا گرتیگاه سنجانه تکیلداری بین پیکرنین مافین گرتین جن داخوینگدا ده داخویانیه دا حالیدا ترکوغلو آخوی و گوت دموکراتیک بون بدای بونا بین پیکرنین مافین مروان اینی گرتیگاهان پیکته
Halida Türkoğlu diyar kir ko bin pêkirnên mafên mirovan ên li girtîgehan yek ji mijarên sereke yên banga aşîtî û civaka demokratîkin û wiha dewam kir. Em dizanin ku ev bin pêkirin ji ber girtina siyasetmedara çê dibin. Çareserekî demokratîk ji bo pirsgirêka Kurd li Walê tune ye. Ev jî bûye sedema şandina siyasetmedaran bo girtîgehan. Siyasetmedar, şaredar û endamên meclîsê hîn jî di girtîgeha de ne. Demokratîk bûna vî welatî jî bi dawîbûna bin pêkirnên mafan ên li girtîgehan ve girêda ye. Halida Türkoğlu anî ziman ku girtîgeha Sincanê mînakeke ku pargala girtîgehê bûye rejîmeke îşkencê û got, her bin pêkirineka mafan li girtîgeha Sincanê nîşana wê yeke ku pargala girtîgehê li Tirkiyeyê çewatê rêvebirin. Em bang lê rêveberiya girtîgeha Sincanê hemû rêvebirên girtîgehan û wezareta dadê dikin. Lê em her wiha bang lê raya giştî ya Tirkiye dikin ku ji bo aştiya civakî û edaletê bixebitin. Em dixwazin ku bin pêkirinên mafan awayên ku girtiyên siyasî rastî watên û pargala îşkencê ya lê dijî jinên dibin çavderiya dadwariyê de bên eşkere kirin. Halida Türkoğlu diyar kir ku şewtandina înfazên girtiyan hem ji bo siyasetmedaran û hem jî ji bo girtiyên edlî giringin û got, lêjneyeke bi navê lêjneya îdarî û çavderiyê heye. Beriya vê lêjneyê gelek girtiyên ku cezayê wan qediyan jî bi biryara keyfî û îdeolojîk tên girtin. Her înfazeka wiha ji bo raya giştî bi taybetî ji bo girtiyên siyasî dibe mijareke sereke. Her înfazek wekî kiryarekî keyfî tê dîtin û her girtiyek bi rastî jî wekî rehîne têne girtin. Çima ji ber ku her endamekî lêjneya çavderiya îdarî bi awayekî keyfî û îdeolojîk nêzî înfaza dibe. Mînak dema girtî bi malbatê xwe re hevdîtinê dikin eger ev hevdîtin bikevin bin qaydan înfaza watê şewtandin. An jî tenê ji ber ku rojnameyekî girtine înfazê wan têne şewtandin. Gelek mînakên din jî hene. Girtîgeha Sincanê vê yekê dike û wekî beşek ji pargala girtîgehê nîşan dide. Halida Türkoğlu anî ziman ku îro li ser demokratîk bûn çaresera demokratîk a pirsgirêka Kurd û aştînî qaş hene. Meclis îro ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê civiya. Lê li cihekî ku edalet tune bê demokrasî jî nayê avakirin. Wê got ku ew ê tekoşîna xwe ya lê dijî şewtandina înfazên girtiyên siyasî yên jin xurttir bikin. Lê gorî rapora Komeleya Mafên Mirovan îhadê li Tirkiye 1.412 girtiyên nexweş hene ku rewşa 305 ji wan giran e. Halida Türkoğlu got Înstîtûya Dîwana Edlî Atakê ji bo girtiyên nexweş raporên keyfî û îdeolojîk amade dike. Dema ku Atak dibêje girtiyên nexweş dikarin di girtîgehê de bimînin, ev hem bin pêkirnên mafê mirovan e û hem jî mînakeka eşkere ya kuştinê ye. Wê mînaka Fatma Tokmek da ku ji sala 1996 ve girtiye û tevî nexweşiyên dil û raporên Atakê jî nayberdan. Halida Türkoğlu daxwaz kir ku Atak dev jê pratikên xwe yên keyfî û îdeolojîk berdê û girtiyên nexweş bên berdan. Halida Türkoğlu diyar kir ku avakirina aşîtî û civaka demokratîk bi rewşa girtîgeha ve girêda ye. Heta ku ev rejîm li girtîgehan hebe, aştiya civakî ya vî welatî pêk nayê. Ji bo aştiya civakî divê girtiyên siyasî û nexweş bên berdan û pergala edaletê hebe. Di dawiyê de Halida Türkoğlu bang li hemû rêvebiriyên girtîgehan û wezareta dadê kir û got, tişta ku hûn dikin sûcekî li dijî mafên mirovan e. Dev jî vî sûcî berdin. Em careke tên bang li wijdana raya giştî dikin. Werin em girtiyên nexweş bi tenê nehêlin û ji bo azadiya girtiyên siyasî tê bikoşin. Werin em bi hev re dawî lê pargala îşkenceyê bînin. Berê gudarên hêja di mijarê de di derbarê doza rojnamevanan nûçeyek me jî heye. Dadgeha Destûra Bingehîn AYM di derbarê serlêdanên rojnamevanê ku di dîrokên cuda hatibûn girtin de û paşê hatibûn berdan de biryar da. AYM di derbarê dosyeya rojnamevan Dicle Müftüoğlu, Sedat Yılmaz, Mazlum Güler, Mehmet Şahin, Lezgin Akdeniz, Mehmet Şah Uruç, Suat Doğuhan, Remziya Andan, Mehmet Ali, Abdurrahman Öncü û Özgür Değer de Buburin Öznür Değer de bir yerde AYM ji bo serlêdana rojnamevanan duwa duwarê girtina rojnamevanan ku gotiye ne hiqûqiye û dema girtinê hatiye derbazkirin. Xwe gihandine dosyaya lêpirsînê hatiye sînordarkirin
هر وها سلیدان جبو اعتراضی جی لگرتنی درنگ هاتیه وکولاندن آیما جبو سلیدان روزنامه‌وانان کو دواری گرتن روزنامه‌وانان این حقوقیه دما گرتن هاتیه درباس کرن خواهاندنا دوسیه لپرسین هاتیه سینو دار کرن سلیدان جبو اعتراضی لگرتنی جی درنگ هاتیه وکولاندن و دادگاه جزای یه صلحی بیالی و سربخوا تف نگریانه بریار داکو و بریار داو و دیار کرکو خالین د سرلیدانی ده هاتن دیار کرن ناین قبول کرن لبله سینوردار کرن خواهاندنا دوسیه لپرسینی نای قبول کرن هلوها آیما بریار داکو سیه حزیرانی ببورن هلوها ایامه دیار کرکو 30,000 TL تضمینات معنوی بداین بله ام دزانن پیواژه چارەسەریە پیواژه آشتی و آواکنا جواک دموکراتیک لی ترکیه اف دمکه دریجه نزیسی 4 مهیخواه درباز کریه اف پیواژه هاتیه دست پی کرن لسر بنگه نو پیواژه آشتی و چارەسەریە بانگن ریبراپوژی و بانگن تفگر آزادیه گل کردستان جبو چارەسەریە پرسکریکا کرد بریکی آشتیانه و ریا دیالوگی بذکرن لسر هم پیشنیاران گلک آلیان جی کمیسیون مجلسی هات ساز کرن جی 48 اندامان 3 اندام جی گرک با بشتر با یعنی بجمار گشتی 51 باله به 48 اندامان لسر پیشنومه 12 خالان لحف کرن و هات پشراندن لی مجار اما نب تایبتی کمیسیون مجلسی آوا بوی لی اف کمیسیون مجلسی دواری حقوقی و دواری تکوشین اجبو دموکراسی و آزادیا تاکا کس و آزادیا بیرو باوریه و بتایبتی راکرنا بمپیکرین زندان چخست کاره بباندور و کاریگر به یک جه هف سروکین ریخستنا مالبات انگرتیان مد تو هات فده بریز کرم جامپولات لسر خط تلفونی امی آگاهین داوی جه بپرسن چاوال وی مسئله دنارن و پیواجه بر بکوبه دچه و اف کمیسیون چخست دکاره بباندور بلسر پیواجه دموکراسی و راکرنا ظلم و زوردایی لگرتیگان بمپیکرین مافین مروفان لگرتیگان چخست کاره بباندور به بریز کرم جام پولات نهار سر خاطر تلفنی آماده یه بریز کرمون بخیراتن و شانامه دم باش جوره خیر خوش مالی عباس باستکن سر چاوی من ام دسپیک جداویا کو بحثا کمیسیون مجلسی بکن و گریدانا وی به روشا زندانان هون چاوی که نرخین فرمو براستی yani پیواژو امبریجن و انیرا سالا خاط قرینه کو پیواژو دست بگیره سالا ما 8 نهادایه داوی دا امبریجن دالی گاو آبیتا دولت دا پسکری کنه دگاری هدی بوده دولت دا پسکری کنه امبریجن دالی روشا زندان دا کو آلی ارینی دا باشی دا چه دا پسکری کنه تبی هر چیزی چکرنا کمیسیون کد بنه امبریجن مجلس ترکیه دا چه بوداوی هم براستی او ددن که ام بیشن ام قدر ددن ویتشتی گرینگج مرا برومت ام بیا بیشن چی ام جی باور کی به اف سکری گره دو بنگها مجلس دا بنگها ام بیشن مجلس ترکیه دا جی او کی ماکزاگونه کو او وگرنو بگهرنو مزاگونه کو بگهرنجی گره وانا تبجی به دست و کمیسیون چه به اف کمیسیون تنه جبونا کو ام لیکولینه کی تنه بکنو بویشن نا اف کمیسیون گره ترکیه yani yani hertnavaki Amerika Federasyonu emdejin ve Türkiye hamu emdejin kesime kusa cüda cüdarana yani oldardı ben sosyalist ben muhafazakar ben yani kesime ku emdejin Türkiye kusa emdejin civatta temsilkin be hami aracı civin çevkin nehertnevan binerin nehertne xoşwana bejin o evan nehertnevan ji be meclise bide kabul kirin em bavar nehertne gele ev galat temsil ki ev tecid ali erini dabın bir şeret taybet ku baqada em bejin şara serkirna psikreka kurdaji gele samiyet ki heve samiyet gele demokrazagore da xwa cib ke بله برز جان پولات نه درباره خالین و کمیسیونی کو جوینا خواهی کم یا پنج طباخ پیک آنی و تی پایین کو جوینا دویم جه 8 طباخ پیک 20 ساعت 11 نیوال
لی 12 خال نشان دانه دوان 12 خالی کو قاسی مشوپان دا نزانم و اون سر وقتن نوان خالا در تایبتی درباره زندانان و روشا گرتین سیاسی به تایبتیش خود ام دزانه کتی روژا و رایا گشتی دورده تشتکی زلال نینه يعني مجي وكي شوبان ديت تشتكي زلال نينا جبونا فياجي هنا كي وصاب برتكي مجي هنا براستي بري ويجي ما قلتو اف كوميسيون تشبه اف يعني ام دخوازن بيشيجي فدراسيوني او غيرتي فدراسيوني يعني اف كومال فدراسيون غيربان تفجي بفي كوميسيون هفديتنا كي ببينا يا اف كوميسيون ورا بونا هفديتنا كي ببينا وكي روشا زندانا وکی روشا نخوشا وکی روشا مالبات بخواجی زندان دانه مالبات گرتیا حموجی بخواجی زندان دانه دویدا و روشه ترجمه جبخوی و سلحش خوی و ایشی بپرسد لگوری ویجی هی دست ام بیجم به ایشی خو کاری خو نکردنجی وی نهرتنامه جی تکنیک خالش خورا وکی خاله کی دنه تکنیکی که آری ارنی آری آرامی دا چه براستی لزندانا جوی پنج می ام بیش ج و پیواژو دست بکریه شودا لزندان خرابو چه بونه لزندان روش نباش بونه لزندان نخوشی داری نخوشی داد آلی نخوشا که ببین ام بیش نخوشخانه ناون وقتی دوین وان آرامه دوسا ایک بروواتی به پیت کت که دری وان تعذیبون هیئت دا گرتی جویا قبول نکن اف گرتی اوان آستنگ دیبه یعنی دالی تندستری دا که اوی تندستری وان باش ببا آستنگ دیبه ناشن رویرا ناشن نخوشخانه و نخوشی وانجی گران دیبن نخوشی وسا گران ای پنچه شیرین ای شکرین هنگجی پیوان هنگجی چابه وان برکور بوید چه جبونا بیا گره پیشی اف کمیسیون بیا داخوازی میجی اف کمیسیون ما گودار بکه او گودار کردن مجی وقت خالکی جالی زندان تخنابه باشه بلگور و پیواژوی جی و گوت کو دوی آلی دهین پرزگریکن گرتیگاهان دوام دکن روشا گرتی نخواش ده خطری ده دوام دکن تعالو کرن سکناندنا انفازی و گلک تشتی جی و بره هی دوام دکن و حتی اف کمیسیونن چاودیری زندان دکو تیزانین جگلک جارش هیله و وكا كوميسيون ديجي حقوقي ديجي قانوني نجبر كو براسي جي يعني باواكي نحقوقي زندان ده هناك بيكانين لسر قرتيان سفينن ام تخازن بپرسن نها هجمارا قرتيان نخوش كو روشا واند خطريه ده هجمار زيده بوي زيده نبوي ليستا واند چه گوهرتن چه بوي اون دوي وريد آگاهي و مرا پارو بكن و باش ببه يعني گوهرتن زيدت بون چي بيته دا يعني دولت قرتيه دنيا نخوشي كوني تين بر منش برددن ام باورن اني وكا كو حيف شوان بالسينوك او قرتيه كنت چند هم قرتي به پاشي بدانا بردان یک جيل آدانه ام بجن ده رو بره جيانا خود دستا انا مصطفى قرار تبه هي الامد يكي 30 سال حبس دام مايه نخوشه وكا پنچشيره يعني اني جيانا خو وكا داوي روج داوود جي تحبس دام بجن نخوش لیستان بدا نوبون چه ود آلی پرگناه نخوش داد آلی نعریبوی دا پرگن چید و امبریجن اداره زندان قردیانی وی مدوری وی گفال حبسیات خون گفال مالباتی وان خون چما وسا پرتین هفدیتنا وان گفت خون دوی پیواجو ما علاقه دار ناکه تشتی وسا جدا جدا دوین ان داویجی لسامسونه لبولیه لالازخه لارزرومه لپرجیاجی دالی شرط مرچ گرتیا دا دالی نعرمی دا نباشی چید و لبرویاجی برتکی مهنه لبرویاجی گوته مهنه لبرویاجی نقبول کردن ما مالبات آجوات جهیه لمخابن ویا ویدا ام بجن دولت گاوی ارینی گاوی باشیتی نباشه که پیواجو بمشه پیواجو دالی باشیتی دالی سامیت بمشه گره پیشی خواه لزندانا دالی پراتیکی رو نشان بده گره گرتی نخوش بین بردان گرتی دم بین بردان تو آشتی که بین بردان گرتی سیاسی نبوید دنیا گشتی دنیا جیکا میزد کن تمام آشتی هاجی پیشی بردان گرتی ها هری پیشی بردان نخوش دست پید کرد بردان گرتی دست پید کرد جوات دوی آوی دهنه که آری آرامی را خواه کشت که خواه باشت که دالی آرامی را دوینا گاف دین آویتن شخو
gumana Kürda deseri Kürda da guman karşı devleti heye ne bavarkirni ki buna devleti he 8 sala ku devlet Kürda dugori xwe hem dixapine hem de em zulm zora xalet ke hem italan dike hem cicana gwa ba avi cari avaji pereji gotiye dali başı da xwe nişan day ama xatiye se dönema ku eveni başı çev devlet van pevajoa xarab kiriye o pişti pevajo ji dijwar biye yani en dawici de notu 2014 şuda ku pevajoa aşiti xarabu devlet neski 10,000 siyasetmedar Kürt girtiye cüyana به هزار هد زندان دانه نزدیک 20,000 سیاستمدار وی ولاتی یک جگل خورا خبات که اروپا سرگولا دشید انیکوانا تف گمان دستر گل کردا سر کردا دا اجبونا به گمان هنه که بش که هنکی بچو به گولت گرک گاو آبتن چه به اره امدوین شرط برا کس شرط خبرشا آسینه که لی گاو آبتن داری ارنی داشت گرک چه به تو آشیتی که به تنه به آلی کی فداکاری خو بکه عالی کی خو شپارا بکشینه فداکاری خو زیده بکه جی آشیتی به تنه وسا چه نبیه دالی ارینی دیه لهمبر هر دو عالیا جی گاو خوابتیه او آشیتی چه بیه هیویا ما خواستنا ما جی براستی اوه که دولت ترخص به گشوکه به شرط و مرج گرتی زندانا گرتی سیاسی بردان آوان بکه اما که عفیشی نا فکرند ویا ویدا گره ما که زاگون دگیش بفوان انسانا بین بردان تو انسان اکیش بونه که عف بفنه کتی حبسه ای گرتی سیاسی رام دیجن او سکن آوان جنینش بروی گره زاگون دگیش بفن ترکیه گره وی خومسوی آلی ما که زاگون ترکیه کد آف فرمی دا دگیش بونه که چه بوه مافی کرده بیجن چاندا کرده ناسناما کرده گره آلی فرمیج جی خواه بگره ویسته سالا که آنا دست بوه ویسته سالا که آبراتیه و آشیتیه و گره کرجی وکی ناسنام بخواجی وکی چانت بخواه نا بخواجی به ماکازاگونا ترکیه دا جی خواه بگره او براتیه که تیز زمان براتیه 1000 سالا که بیشن اف براتی که دست بکه لی براتی پیشیش زیندانا دست بکه اموی باوریه دانه بله بریز کرم جان پولات هفسرو که مت تو هات فده جبو بشتاریا و وان رخندنی وم گلک سپاس دکند خباتی وده سرکفتنی دخوازن دم باش شوره همجی سپاس دکند دم باش نهایی هدایا ناوندی لگرتیگان هری کم 26,632 بین پیکرین مافان هاتن کرن. کمیسیونا گرتیگان آ کمالی مافی میروانیا ناوندی راپورا خویا شوپاندنا بن پیکرین مافانیا گرتیگی هن ترکیه یا سال 2024 اشکره کر. راپور لاواهی کمالی بداخوینیه که هات اشکره کرن. اندامین کمیسیون تولی داخوینیه بون و هفبردف که کمیسیونا گرتیگان یا ناوندیا ایهاده نورای چویرمن راپور خوند. نورای چویرمن دا زانین کود سال 2024 ده هریکن 26,632 بن پیکرین مافان هاتنه کرن. نورای چویرمن دیار کرکو گرتین نخوش تاوی رو شاخویا گران جنایم بردان. آتکه راپوران گوری هلوستا سیاسی دیده. آتکه راپوری نخوشخانه قبول ناکه و دما راپورتین داینجی گرتین نخوش به هنجت اولهی نایم بردان. نورای چویرمن گود کو جی 28 نیسان 2025 ویل گرتیگین ترکیه بقاسی کو تثبیت کرنه 161 جی جن 1521 جی میر هریکم 1412 گرتین نخوشنه کو روشا 335 جی گرانه. نورای چویرمن گود کو جوان 230 جی نکارن بتنا سر خو بجین 105 جی پدوی آوان با الیکاریه هیه 188 گرتیج بر نخوشین خواه دوی هرتم بین کنترول کرن. بین 115 گرتی تاوی نخوشین خو گوتن جی هرگرین جبون رخاندن تونه نه و دو گرتیان جی هین نبونه نخوشین وان چینه. لو ما بگشتی نزانینه کاروشا بین 117 گرتیان گرانه یا نام.
نورای چویرمنی دا زانین کلگوری دانه وان د سال 2024 ده دبن سرناو مافی تندرستی ده 5526 بن پیکرنین مافان هاتنه کرن. نورای چویرمنی دانه وزارت داده به بیر خست کو د 5 کانون 2024 ده دگوت دیازدم هین عولین 2024 ده 709 و دسیه گلان 2025 ده جیدگوت 818 گرتیان جیان خوش دستانه. نورای چویرمنی گوت کو بقاسی وان تثبیت کریه 55 گرتیان جیان خوش دستانه. به دومداری نورای چویرمن گوت کو 157 گرتیان جبر چالاکیا گرفا برچبونه یان جیروژی امرینه سریل کوملی اواندانه. دی 27 مجدار 2023 ده لنوت یک گرتیگان بگشتی 1997 گرتیان جبوب داوی کرنا تجیتار گرتیگاه امرالیه işkence و معامله خراب sürgün cezayın keyfiyen disiplini پرزگریکن تندرستیه بریارن لجنه اداره و چاودری و هر وکیدن گربا برچبونیا دمکی و دوربگر لدارخستنم. نورای چویرمن گود کو چالاکی 4 نیسان 2024 ده بداوی بویه و گرتیان چالاکیا در نکتنا هفزیتین تلفونی دادگه و هفزیتین بمالباتان رژی دسیه ترمه 2024 ده بداوی کرنم. نورای چویرمن دا زانین کو سیپانین işkence muamele خراب و بچوک خستن زیده بونه و 4745 بن پیکرنین بن وان سرناوان ده هاتنه کرن. ده بردوام ده نورای چویرمن گوت کو ده مجارا چالاکین جواکی ده 4028 ده مجارا مافی پیوندیدانین ده 4474 ده مافی آگاهی گرتین ده 3261 بن پیکرن هاتنه تثبیت کرن. هر وها نورای چویرمن گوت کو روزنامه نیینی شام evrensel و bir güneci nadin girtiyan. Jibili kanalin reveberiya girtige desnişan kirine destura temaşekirna kanalin din naidayin. Ulhine girtigan radyoin girtiyan hatine kom kirin. Nuray çevirmeni da zanin ku jidüdüye kanuna 2024 ve le girtigan 12000 و 993 جی حکم خوار و 3426 جی گرتیم بگشتی 16419 گرتین جن هنم. جدیدوی ایران 2024 و جی 750 کن تمنی وان جی 0 حتی 6 تویدایی کن خود گرتیگه هنده دمینن. نورای چویرمن گوت که زاروکن تویدایی کن خود دمینن ما فیوانیم پیشکتنا به تندرستیت بن پیکرن. لشازده گرتیگان 81 جن راستی işkence و معامله خراب هاتنه. هر وها گوت کو 26 جی گرتیگاه رفاسیا بغداد عراقی بگشتی 107 جنان تکل داری بن پیکرنان سریل کومله واندانه. نورای چویرمن گوت کو زاروکن تمنی وان دنابرا 12 حجدان ده دو سرلیدان جگرتی نه مولاتین ترکیه نه 68 سرلیدان جبوان هاتنه کرن. نورای چویرمن گوت کو تکل داری گرتین لگبتیان ده تو دانل برد دستیوان توننم. مدیریت آگشتیا گرتیگان دوی مجارده تو آگاهیان پاروناکه. ده انجام الیکولین پارزری وان ده درکتی هولی کو گرتین لگبتیی راستی گلک جهکاریان هلوستن ترانسفوبیک و هموفوبیک دین. نورای چویرمن دیار کرد کو مدیریت آگشتی در حق گرتین آستنگدار ده جی دانیان پاروناکه. لید انجام سرلیدان جبو سازیان وان ده هین بونه کو راستی işkence و معامله نباش دین و مافی وان تیبن پیکرن. هفسروکا کجده لیل گوان جید نافده لدوازده جنین گرتی کو کمپلو ناف دولتی پازده ثبات شرمزار کرن اف کمپلو لدیجری براپو پیکاته بود و چالکیه ده درباره وان ده جزای دیسپلینا هاتا برین درباره ویم جاری ده دوسیای ماهیه فرمو. هفسروکا کنگره جواکا دموکراتیک کجده لیل گوانجی دناف ده لدوازده جنین لگرتیگا سنجانی جنان تیرا گرتن بسدما پروتسو کرنا کمپلوی نافنتوایی یا پازدی ثبات یا لدیجیری براپو جزای دیسپلین هاتا داین.
کۆمپلۆ bi duruşmayan hata şermezar kirin piştî çalekiyê lijneya disîplîneya girtîgehê civîya û lê Leyla Güven, Zelal Bilgin, Elif Çetinbaş, Melike Göksu, Saadet Akin, Selver Yıldırım, Özlem Demir, Emine Abiş, Rihan Kavak Özbek û Zeliha Üstünbaş cezayê bêparhiştina jê agahîstandin û ragihandinê hate birîn. Li Fatma Aslan û Sevim Ekinê jî ji bo du mehan cezayê qedexeya hevdîtina bi ziyaretvanan re hate dayîn. Girtiyan li dijî biryara ku di heftê Adarê de hatibû dayîn li duyemîn dadgeriya înfazê ya batî ya Ankarayê tîraz kirin dadgeriyê ev serlêdan di 25 Hezêranê de red kir. Dadgeriyê bi hicceta biryara xwe de got ku heta peywirdarên fermî girtiyekekê nû berovajî rewşa heyî ve dibêje amade dikin dê derbastar be ev biryar. Piştî redkirina îtirazê parêzeran serî li yekemîn dadgeriya cezayê giran ya batî ya Ankarayê dan. Dadgehê di 25 Tîrmehê de bi heman sedemê îtiraz red kir. Wekîla Dem Partiyê ya Rihayê Dîlan Kunt Ayan jî ji ber vê mijarê serî li Komisyona Lêkolîna Mafê Mirovan a Meclisê da. Dîlan Kunt Ayan got ku girtekek ji hêla tenê yek gardiyanekî ve hatiye amadekirin û biryar li gorî wê girtekê hatiye dayîn. Dîlan Kunt Ayanê diyar kir ku qeydên kamerayê nehatine lêkolînkirin serî lê îfadeyên şahidan nehatiye dayîn. Biryara hatiye dayîn li dijî peymanên navnetewayî ye û bi vê yekê re mafên azadiya xwe îfadekirinê û ewlehiyê ya girtiyan hatiye binpêkirin. Dîlan Kunt Ayanê xwest ku îhîke li girtîgeha jinan a Sincanê têkildarî cezayê disîplînê lêkolînê bike û ji bo parastina mafên girtiyan û ji lêkolînkirina binpêkirinên heyî bikeve nava liv û tevgerê. Her wiha xwest ku îheke biçe girtîgehê û lêkolînê bike û cezayê disîplînê yên derhiqûqî bêne betalkirin. Ali Ehsan Gül ko li dijî pêkanînên girtîgehên tîpa bîrê 149 nehan di greva birçîbûnê de bû û hate berdan diyar kir ku rewşa Serkan Onur Yılmaz ku bi daxwaza sewkirina hevreyên xwe ji bo girtîgehên din di 168 rojin di greva birçîbûnê de yê rewşa wî giran bûye. Berfirahiya wê. Girtiyên siyasî li dijî şert û mercên tecrîdeyên giran ên girtîgeha tîpa bîrê komîna tîpa feyê grava xwe ya birçîbûnê didomînin. Yek ji van girtiyên siyasîyên ku vê dawiyê hate berdan Ali Ehsan Gül e. Ji bo Serkan Onur Yılmaz ku ji ber grava birçîbûnê di qûnexeke krîtîk de yê bangeke lezgîn kir û daxwaz kir ku hevreyên wî ji girtîgeha tîpa bîrê ya ewlehiyê bilind ya Antalya ji bo girtîgehên din werin sewqkirin. Gül diyar kir ku piştî di kanûna 2024 de hate girtin ew ji girtîgeha Marmara ya Silivri bo girtîgeha hejmara yekemîn a Sincanê hate sürgûnkirin. Gül anî ziman ku li wir jî lêgerîna tazî li wan hatiye ferzkirin û got ku girtiyê nexweş û fûq keskîn di hucreya sê kesan de hatiye girtin. Gül dazanîn ku di girtîgehên mîna bîrê sê qatin û qada hewa darkirinê heft heta heşt gavin û hucreyên wan tenê 6 gavin. Gül ravekir ku têkiliya rastarast a girtiyan re qedexeya û têkiliya bi xwezayê re jî weke roj, baranê û berfê hema nemumkin e. Gül her wiha destnîşan kir ku ew 24 satan bi kamerayan têne şopandin û vemrandina kamerayan dibe sedema cezayê disîplînê. Gül daxuya kirin ku ev sîstem hem mirovan ji mirovan hem jî ji xwezayê vedqetînin û diyar kir ku ew li dijî pêkanînên bi vî rengî ew û ufuk keskîn ji bo daxwaza ve guhestinê ketinê greva birçîbûnê.
Akgül diyar kir ku piştî ku daxwazên wan hatine qebûlkirin ew di 11 tîr mehê de hatiye berdan û got ku di dema grava birçîbûnê de wî 20 kîlo winda kiriye. Akgül ragihand ku Serkan û Nur Yılmaz ku di 168 rojin di grava birçîbûnê ya bêdawî de ye ti rewşeke krîtîk de ye. Waw neçare ku bi kursiya bi teker tevlî hevdîtinan bibe û got ku di laşê wî de tavizîn û birîn çêbûne. Akgül anî ziman ku daxwaza Limaz tenê ew e ku û hevalên wî ji girtîgehên bi tîpa bîrê sewqî girtîgehên din kirine û got ku ev daxwaz bi hesanî dikare were bi cih anîn. Akgül Wezareta Adaletê berpirsiyar gir û banga hestiyarî li raya giştî kir. Akgül dazanîn ku girtîgehên tîpa bîrê ji bo her kesî xeteriyeke mezin û diyar kir ku ev avahî bûne navendên îşkence û tunnekirinê. Di dewama xeftina xwe de Akgül destnîşan kir ku girtîgehên mîna vê li dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ji ber xwekuştinan hatine girtin. Lê li Tirkiye ev hatine veşartin û bang li tevayî civakê kir ku li dijî girtîgehên tîpa bîrê tev bigerin û tê bikoşin. Akgül anî ziman ku divê her kesî xwedî li girtiyên di greva birçîbûnê de derkevin û diyar kir ku girtina wan girtîgehan îdî mecbûriyetek e. Ji inisiyatîfa jinan a PDV'ên min bi aştiyê heye Gulî Can Tarkan diyar kir ku diviya bû di komisyona li meclisê de di navbera jin û mêran de wekhevî hebûya û 5 pêşniyar ji komisyonê re kir. Gulî Can Tarkan got ku divê komisyon biçe Emiraliyê. Yaşamın bütün alanlarında, tüm mücadele alanlarında yer almak gibi bir zorunlulukla karşı karşıyayız. Zorunluluk belki yanlış olacak ama bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Biz çünkü toplumsal dönüşümün anahtarıyız, öznesiyiz bütün kadınlar olarak. Bu yüzden yaşamın her alanında yer almalıyız. Erkek egemen siyaseti kırmak, karar mekanizmalarında etkin temsiliyeti sağlamak barışa hizmet eden bir şey. Yani mesela bu süreci şöyle insanlar tanımlıyor ya, silahlar sustu artık eşittir barış gibi bir şey değil. Biz böyle tanımlamıyoruz elbette. Sadece silahların susması diye bir tanımımız yok. Toplumsal yaşamın adalet, eşitlik, özgürlük temelinde dönüştürülmesi gereken bir sürece girdik biz. Patriarkaya, militarizme, sömürüye karşı da çok katmanlı bir mücadele yürüteceğimiz bir süreçle karşı karşıyayız aslında. Bunun öznesi kim? Tabii ki kadınlar. Şimdi sürecin son derece eril dili olan dar diplomatik bir alana hapsedilmesini istemiyoruz biz kadınlar. Şimdi o bahsettiğimiz komisyon da tam böyle tanımlamasak da eril bir dilin ve zihniyetin hakim olduğu bir yer oluştu aslında. Biz bu dar eril zihniyetin hakim olduğu diplomatik alanda mücadelemizin yürütülmesinden yana benim kişisel olarak çok bir tercihim değil. Ama şunu hayal ederim ben. Böyle bir süreci bu zemin yerine halkların katılımı ve iradesiyle tabandan yürüterek bu süreci örmeyi ben bireysel olarak tercih ederim. Gönlümden geçen bu. Bizim öncelediğimiz yöntem de bu. Biz kadınların öncelediği yöntem. Fakat komisyon önemli mi? Evet, önemli. Gönül isterdi ki orada yarı yarıya bir denklem olsun. Nasıl DEM Parti 4 üyesinin 2'sini kadınlardan yönlendirdiyse, seçim yaptıysa, keşke diğerleri de böyle bir denklemi kurabilseydi. Ama biz bir kere daha gördük ki aslında daha öncenin bir tekrar gibi düşünün. Yani hiç de demokratik olmayan bir temsiliyeti bir kere daha gözümüze sokarcasına meclis bu komisyonu bu biçimiyle kurarak bize bir kere daha bunu anlatmış oldu. Aslında temsiliyetin demokrasiden son derece uzak olduğu bir meclisten bahsediyoruz ya. İşte komisyonun bu biçimiyle kurulması tam da bunu ifade eden bir şey bizim açımızdan. Barış mücadelesinde de
en önde yer alan kadınlar açısından cinsiyet eşitsizliğinin tam da bir göstergesi. Dediğim gibi bu tablo bizim aslında 10 yıllardır bildiğimizin bir tekrarından başka bir şey değil. Komisyondaki bu tablodan gördüğümüz. Çok mu kıymetsiz? Bu komisyona hiç mi önem vermiyoruz? Buradan bu sonuç çıkmasın elbette ama tamam önemli ama eşit temsiliyet olsaydı tabii ki daha iyi bir tablo olurdu. Fakat biz bu komisyon dışında da yaşamın her alanında ekonomide, siyasette, ekolojide, eğitimde yani yaşamın her alanında barışta ısrarcı olmaya devam edeceğiz. Çünkü daha öncesinde böyle bir sürece girmeden önce de biz öznesiydik dönüşümün. Bundan sonra da biz öznesi olmaya devam edeceğiz bu komisyondan bağımsız. Çünkü biz niye öznesiyiz ya da öncülüğünü almak durumundayız? Savaşların, çatışmalı halin en ağır biçimiyle bedelini ödeyen öncelikle kadınlar oluyor. Savaş koşullarının yarattığı, çatışmanın yarattığı yerinden edinme, göç hali, savaşın derinleştirdiği yoksullaşma hali, savaş koşullarının kadın bedeni üzerinden başka türlü yerle bir edildiği, cinsiyetçi bir yaklaşımla bedeninin hırpalandığı da bir alandır aslında savaş alanları, çatışma alanları. Yani her çatışmalı alan bize bir kere daha gösteriyor ki kadınlar bunun bedelini çok ağır ödüyor. Biz o yüzden de işte bunun barış sürecinin öznesi olmak zorundayız. Bütün bu yaşadığımız olumsuzluklara rağmen savaşma halinin, çatışmanın toplumsal yansımalarına rağmen biz kadınlar travmadan yaşadığımız bütün travmalardan hakikatten de toplumsal barışa giden yolu örmek için bir güce sahibiz. Bizim bu gücümüz var, bu motivasyonumuz var. Bu yeni barış süreci de motivasyonumuzu yükselten bir süreç. Bizim açımızdan öyle. Süreç sadece silahların bırakılması özetlenecek bir süreç değil. Yüzleşme ve toplumsal aracın onarım temelinde inşa edilecek olan bir barışa, demokratik topluma bizlerin, yani biz kadınların daha fazla ihtiyacı var. Bu ihtiyacı örecek olan da, karşılayacak olan da biz kadınlarız diyoruz ya, bu yol alma sürecinde, bu yolda daha çok kadını katmanın da mücadelesini vermemiz gerekiyor aslında. ji bo bernameye dengê berxwedanê bi taybetî ji bo hevalên hêjara ez ji wargehên azad bi hestên hevaltiyê yên germ bi hesret silavên xwe dişînim. Ez bihêvî me ku rewşa we tevan baş be. Hevalên bi nirx. Ez dixwazim biriya we nameyekî ji bo bav û hevalê xwe İsa abî yê li zindana Îdirê tîpe seyê odaya A17 têra girtin bişînim. Lê eger ku hûn nameye bê ku hûn di bernameyê de bixwînin jê re bişînin ez ê kêfxweş bibim. Lê belê eger ku hûn di nameyê de derbarê nameyên de agahî bidin ez ê spasdar bim. Jinha ve ji bo keda we spas dikim, spasiyên xwe pêşkêşî hemû xebatkaran dikim. Wekî din li zindanan ji bo mam û hevalê min Ahmed Feraşîn, Gulgeş Zîlan Serhedê û hevalên din hemûyan silavên xwe dişînim. Careke din ji bo we hevalên hêja we tevan silavên xwe dişînim, di xebatên we de serkeftinê dixwazim. Silav û rêzên şoreşgerî sihê Nîsanê 2025 Brîtan Feraşîn Avaraş ji wargehên azad. Belê godar hêja evnameya Brîtan Feraşîn Avraş bû ji wargehên azad şandibû
خواست بو نامه کش بو باوی خواه عیسی آبی کل گرتیگاه اغدری تیپسایی قاوش آحفده شاندیه ام دیرک بکد برنامه ده بخینن بشینن ام دخوازن آگاهی بدن گهدار خواه بریتان فراشین آورش که نامه تسلیمی سازی مالواتین گرتیان جی کریه و مدایی وان او دمک کرد هول بدن نامه بگهینن مد سه چار جیار شاندیه ام بهیوین دمک کرد بگهینن و وکسر دخوازته جی ما چند جاره دخواز کر نامه بریتان فراشین آورش جبو عیسی آبیل گرتیگاه اغدری تیپسه او نامه مشاندی مد برنامه ده نخواندیه ام گلک سپاس دکن جبو دیتنا تا جبو سلاوین تا گهدارامه هیجا حوالا بریتان فراشین آورش و ام بهیوین ام گور دا خوازین و چه هولدان جدستی موره ام دا خوازین و بیننجه به وی کرتنامه ام خاطری خواه جود خوازین گهدارین هیجا برنامه ام گهشت داویه حتی برنامه کی دن ببینین ده خیر و خوشیه ده دم باش